nyamara Neymar ibyo avuga ni ibya nyabyo cyangwa se ni ukuri. Ati ndi umusore w'imyaka 18, ati nkeneye kugira urukundo, nkeneye kuzabaho nk'umugabo. Ati ariko igitangaje abantu bashaka kumfata nk'umwana w'imyaka 12. Ati imyaka mfite iranyemerera kujya mu rukundo n'abakobwa. Ati ariko nangazwa n'abantu iyo babonye ngiye mu rukundo n'umukobwa batangira kunyandikaho ibintu byinshi bitandukanye, yemwe bamwe bakitwaza umusaruro muke nanga mu kibuga bakavuga ko uwo mukobwa ari we wabiteye. Ndi umukinnyi w'umupira w'amaguru, yewe nkunda umupira w'amaguru, kandi usibye no gukina umupira w'amaguru no mu buzima busanzwe mba nshaka kwishimisha, bashaka gusohokana n'inshuti zanjye tukajya ku mazi tukabyina tukaruhura mu mutwe. Yemwe ibyo byose ntabwo abikora udafite umukunzi. Gusa nanone ibi ngibi Neymar abigarutseho nyuma y'uko ibinyamakuru bitandukanye ndetse n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye zifashe amashusho Neymar ubwo yari ari mu muhuro wo kwishimira yuko FC Barcelona yatwaye igikombe cya shampiyona. Icyo gihe muri iryo joro abakinnyi bose ba Barcelona yemwe kumanuka kugeza ku staff ndetse n'abaganga batambutse kuri tapi z'umutuku bari kumwe n'abakunzi babo. Iryo joro cyangwa se gusangira byari ibyishimo byahuje abakinnyi ba FC Barcelona bishimira yuko batwaye igikombe. Gusa icyatangaje abantu ni ukubona umusore muto w'imyaka 18 Lamine Yamal, the superstar wa Espagne cyangwa se umusitari wa FC Barcelona, umukinnyi w'ingenzi Espagne izabigendera mu gikombe cy'isi kiri imbere mu mezi 2 yonyine, atambukana kuri tapi y'umutuku ari kumwe n'umukobwa mushyashya, umukobwa mwiza cyane usanzwe ari umu-influencer ku mbuga nkoranyambaga zo muri Espagne, yitwa Ines Garcia. Uyu Ines Garcia usanzwe ukurikirwa n'abantu bake cyane mbere yuko atangira gukundana na Lamine Yamal, cyangwa se mbere yuko yerekanwa mu mashusho ari kumwe na Lamine Yamal. Uyu yarasanzwe akurikirwa n'abantu 1500 bonyine. Gusa nyuma y'ayo mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, ubu Ines Garcia ari gukurikirwa n'abantu barenga 150. Uyu ubujya gutangira bivuga yuko ngo Lamine Yamal ari watangiye yandikira uyu mukobwa nyuma yuko yaramubonye ku mbuga nkoranyambaga, maze Lamine Yamal gatangira amwandikira. Umukobwa nawe kubona icyamamare cyangwa se kubona umukinnyi w'umustar amwandikiye ngo yaramusubije, maze urukundo rwabo rutangira kujya imbere gutyo, kugeza ubwo uwo mukobwa Ines Garcia yatangiye kuyitabira imikino FC Barcelona kugeza ku mukino FC Barcelona atwariye igikombe. Maze Lamine Yamal kabinyujije ku butumwa amwandikiye kuri Instagram kamusaba yuko ubwo bazaba bari mu muhuro cyangwa se mu kwishimira igikombe yazamutambutsa kuri tapi y'umutuku bari kumwe bafatanya kuko kandi umukobwa nawe nta kuzuyaza ngo yahise abyemera. Nuko amashusho arafatwa, ibinyamakuru birandika, inkuru nyinshi z'ibinyamakuru zandika zigira ziti Lamine Yamal nyuma yo gutandukana n'umuhanzikazi wo muri Argentine, ubu noneho ari gukundana n'umu-influencer wo muri Espagne. Ibi kandi bije nyuma y'aho Lamine Yamal muri 2025 yari ari mu rukundo n'umuhanzikazi wo muri Argentine. Iyi nkuru yabaye ikimenya bose, isakara ku isi yose, maze bigeraho bashinze uwo muhanzikazi ko Neymar ari kumusubiza inyuma. Dore ko n'icyo gihe Lamine Yamal yamaze imikino myinshi atitwara neza, yemwe adatsinda igitego cyangwa se agatanga imipira ivamo ibitego. Icyo gihe abakurikirana hafi umupira w'amaguru, cyane cyane abarebera inyungu z'umupira w'amaguru wa Espagne ndetse na FC Barcelona, by'umwihariko abakunzi ba Lamine Yamal, bose batangiye kumwandikira ama SMS. Abajyanama baba benshi batangiye kumubwira yuko natari kuba umuhanzikazi kariyeri yizarangira kandi Espagne riteze amakiriro. Ibyo koko nuko byaje kugenda, maze mu mezi make yarakurikiyeho Lamine Yamal ndetse na Nicole babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo, cyane cyane kuri Instagram, baza gutangaza yuko barekanye. Yemwe nkabyo bidahagije, bose basiba amafoto bari bafitanye. Icyo gihe Lamine Yamal yongeye kugaruka mu kibuga batangira kwitwara neza. Icyo gihe yasinze ibitego byinshi ari kumwe n'ikipe y'igihugu Espagne ndetse n'ikipe ya FC Barcelona. Kuva icyo gihe Lamine Yamal yatangaje yuko yatandukanye na muhanzikazi wo muri Argentine, yarongeye kuvuga mu nkundo n'abakobwa. Ariko nyuma y'ikipe ya FC Barcelona itwaye igikombe cya shampiyona ya Espagne, nibwo hongeye kugaragara amashusho menshi ndetse n'amafoto ari kugaragaza Lamine Yamal ari kumwe n'umunya-Espagne kazi umwe influencer. Uyu nguyu usanzwe ari umunyamideli
ndetse ufite iduka rikomeye cyane ricuruza imyenda. Ibinyamakuru byinshi byo muri Esipanye byaranditse biti Lamine Yamal nimugire ikintu mumwitegaho mu gikombe cy'isi mu gihe yaba akiri mu rukundo n'uyu mukobwa. Ese koko Neymar ibyo avuga byaba ari ukuri? Neymar atangaza yuko ngo kuba ajya mu rukundo n'abakobwa maze abantu benshi bakabyandika ndetse abantu benshi bakabigarukaho ngo yaba ari uko ari umusitari. Ati kandi nanjye ndi umuntu ngomba kuba mfite umukunzi, bitarenze ibyo ngibyo ngomba kwishimana n'inshuti zanjye. Ese FC Barcelona cyangwa se Esipanye bafite impungenge yuko umukinnyi wabo bazaba bagendera mu gikombe cy'isi Lamine Yamal gashobora kutazitwara neza bitewe n'uru rukundo arimo. Gusa nanone abasesengurira hafi y'umupira w'amaguru bavuga yuko Lamine Yamal ari umusore muto ufite impano, ariko nanone bakabwira yuko abantu batagomba kujya bamubuza kujya mu nkundo n'abakobwa, dore yuko kuba ufite umukunzi ari mu bintu bituma umuntu arushaho kwitwara neza mu kibuga. Nanone ku rundi ruhande ibyo ngibyo ngo kwibwira abanya-Esipanye ngo mwakwicana, ngo kuri bo nimbifuza kubona Lamine Yamal ajya mu rukundo n'umukobwa mu gihe ikipe yabo y'igihugu yitegura gukina imikino y'igikombe cy'isi. Gusa hari n'abanya-Esipanye benshi bashinzwe bita Neymar Junior dos Santos kuko ari umuntu wajyanye Lamine Yamal mu mico mibi ndetse akamujyana mu gukunda abakobwa no kunywa inzoga. Ibi ngibi babitangaje nyuma y'aho bita Lamine Yamal atangaje yuko avuze yuko inshuti ye magara ari Neymar Junior dos Santos. Ku banya-Esipanye benshi bari bazi uburyo Neymar Junior dos Santos akunda abakobwa, akunda kuryoshya ndetse no gusohokana n'inkumi. Ibi ngo bahise bagira ikikango batangira kuvuga yuko umukinnyi wabo Lamine Yamal ukiri mutonya na kariyeri ye igiye kurangira. Gusa nanone ku rundi ruhande bemeza yuko kuba Lamine Yamal ajya mu rukundo n'abakobwa ibi ngibi bitakabaye ikibazo, ahubwo byakabaye abanya-Esipanye babyishimira. Umuhanga mu bijyanye n'imitekerereze ndetse no gushyigikira abakinnyi yavuze yuko ngo kugira ngo umukinnyi ajye mu bakobwa benshi batandukanye byaruta akagira umukunzi umwe wonyine, uwo ngo azajya agera mu buzima bwe gusa uzajya uri kumwe nawe igihe cyose, apana kujya mu bakobwa benshi batandukanye. Ibi ngibi abahanga bemeza yuko nabyo ubita Lamine Yamal ari gukora. Bavuga yuko ngo Lamine Yamal aba afite umukobwa umwe wenyine gusa bakundana, gatandukanye n'abandi bakinnyi usanga afite abakobwa barenga 5 cyangwa 4 kandi abo bose akaba bakunda kandi bafata kimwe. Ibi ngibi ngo byica kariyeri y'umukinnyi maze umusaruro agatanze mu kibuga gakajya kuwutanga kuri ba bakobwa. Ngo ariko ngo umukinnyi afite umukunzi umwe gusa usanga akenshi ngo bari kumwe ndetse amugira inama, akamwibutsa gukora imyitozo ndetse umwanya munini akamubwira ko agomba kuwumarira mu ikipe ye. Gusa nanone kuri Lamine Yamal ngo umwanya we mwinshi cyane awumara ari gukurikirana ibya football ndetse ari gukina. Mbere yo kugera ku musozo w'iki kiganiro nabateguriye, reka ngaruke ku mukobwa w'ikizungerezi uri kuvuga mu rukundo na Lamine Yamal, umu-content creator, umu-influencer, umu-tiktoker ndetse umukobwa ukora ibintu byinshi, ariko ibyo yakoze byo muri post za nyuma aheruka gukora cyangwa se muri content aheruka gukora ntabwo yari azi ko zizamugeza ku guhura n'umukinnyi wa mbere ubu ngubu ukiri mutonya ku isi Lamine Yamal. Ubu abanya-Esipanye bateze amakiriro umukinnyi ngenderwaho muri Esipanye ndetse muri FC Barcelona, uyu nguyu Ines Garcia, umukobwa muto kandi mwiza uturuka mu mujyi wa Seville, ubwo yari mu kiruhuko ndetse n'umukunzi we Lamine Yamal. Ibaze yuko mu mafoto yose bafatiye ku birwa byo muri Greece nta nimwe bigeze bashyira kuri social media, yaba kuri Instagram ya Ines Garcia cyangwa se iya Lamine Yamal. Urukundo rwabo ngo babigize ibanga kugeza ubwo Lamine Yamal afashe umwanzuro ku giti cye akabyerekana mu ijoro ryo gusangira ku bakinnyi ba FC Barcelona. Iki gihe ngo nibwo Lamine Yamal ku mugaragaro yemeye yuko akundana n'uyu mukobwa, maze ibinyamakuru byose birabyandika, imbuga nkoranyambaga zibishyiraho ati Lamine Yamal mu rukundo rushya n'umunya-Esipanyekazi. Ese wowe koko uhamya yuko Lamine Yamal kuba ajya mu rukundo bituma umupira ugabanuka, cyangwa ahubwo kuba atajya mu rukundo bituma ategereza cyane ku bakobwa benshi? Navuga byinshi kuri Lamine Yamal, ariko none reka nsoze gutyo. Nimba utarakora subscribe
y'ukuri kugira ngo ibashe kubana nanjye umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane.